Webafowethu igcoka elisha selitholwa ukwesekwa ngabaculi bakaMaskandi ke lapha ke okuyinto ke abantu abaningi bese bengabazi ukuthi ke isingenzeka kodwa abaculi abaningi ke ilangeni la izolo ke baphumela obala ke ngale ndaba ke yokuthi Mthandeni ke anominate ke kwi-award ke okuqala nqa ukuthi ke kube khona ke umculo kaMaskandi ke kuyona lokhu ke ngisho kanjena njengenxa ke yezinto ke evezwe ke ngabaculi bakaMaskandi ke kuma post ke abo ke lapha ke kade bawaposta ke inkondleni ke zokuxhumana bethi ke akuvotelwe ke iParis ke ukuze ke izomela bonke ke oMaskandi bafowethu ake ngiqale nginibingelela kwesiqiniseko esemedia moqala ungena kule channel ke cela wenze okulungile ucela sebutton ka subscribe ke uzibeka amathubeni amahle kakhulu thola amanye ama video ke engizokwenzela wona webafowethu ke abaculi bakaMaskandi ke sebevele bephumela obala ke lapha ke ngokuthi ke makavotelwe ke uMthandeni sikhuluma ngabaculi ke abadumile futhi ke abanegama elikhulu ke la koMaskandi ke onke encane ke Zondi ke kanjalo ke phana umzukulu wensizwa ke yakwaceza ke Olundi ke siphinde futhi sibheke insizwa ke ezifana nabo Khomanda ke lapha ke insizwa ke ekhona ke kumaviki lembuso ke kuzoba ke ngoDulas ngoba sekele ngobane ke lapha ke ezinye zezinsizwa futhi ke ekhona endimeni kaMaskandi ke Ozane Fangeti ke nabanye nje abaningi ongelo viki lapha ke bapostile nje impela ke bethi ke na kanjani ke akavotelwe ke uMthandeni ke ngoba ke umele wonke ke uMaskandi ke siyakhumbula bafowethu ke ukuthi ke ukunominate ke kukaMthandeni ke kule award ke ekhona ke lapha ke akusiyo ke into yenzeka izolo kodwa ke kuyinto ke enesikhashana ke ikhona ke kwaba khona amahlebezi ke futhi nasenkundleni zokuxhumana ko TikTok ke ikakhulukazi ke ohlangothini ke lawo ke amaBlue Nation beyichitha ke le ndaba yokuvotwa lapha ke ukuthi ke kuvotwe njengoba ke kade kuthe kuzovotiwa ke lapha ke bathi ke lento ke ayikho le ndondo ke ikhandele ke uMthandeni ke lapha ke sekuvele kwaqhamuka imbiko ke eminingi ngoba abantu bebekhalaziswa ukuthi ke ingani ke abanye abaculi abanominatiwe ke bengaposti ke emakhasini abethi ke bacela amavoti ke kodwa ke sekuvele kwaqhamuka ke abaningi abaculi ke futhi ke abanominatiwe ke kuyona ke le award ke ebalekile ke lapha ke bapost abantu ke bacela amavoti ke ahlukahlukene ke kuzona zonke ke indawo ke sikhuluma ke ngama genre ke angafani ke lapha ke sikhuluma ke ngodlala Thukzini ke nabanye ke abaningi ke lapha ke noMthandeni ke ungomunye ke wabo ke okhona ke kulomncintiswano bathe uMaskandi ke awusukume ke ube imbumba akuvotelwe ke iParis.